afi na sasawana i se nofuanga i Kenya na whai aito na ninga re fita Britania. O le patia CNN o whai area marienga i le mai o se temi umi sa ave i le tūla fono e nise o le community lea na afia i le afi i le rua wherua tasi. Whai mai le ripotere ngata i na afia i whale a o le whale anga ina fo i le sio manga a toa mane maua nisi wa iei o lato ainga ua mahaririu o na oha afia nga lava mai manuanga i le afi na afia i le siria mara se fulu afe eka o se nofuanga whaasao sa whai aito le ninga fita. E ui fo ira o le ua mahariria e Britania te tongi ane le mai ngā tūpetele a wa whaero fo i le ripotire le fia o nisi sa aveina le mata upu le tūra fono whai mai wala i titi tele tupe rātou te maua ma ua fuafua nei fo ira mani a lātou solo te. O leo whailoa le pālemia o Israel o Benjamin Netanyahu, wa mai ona ia whaatonu le vaenga o lo whea ngai mo whiutana inga ano nā tunuu, ia amata loa wha ngā solo, petuna inga mo le whaasa o lo toina o pāngo tā o lo totoe, ma ia whaamuta loa le taua i Gaza i tū uma e tala whea ngai ma Israelu. A mena BBC o le vasa nei wa whailoa ia Netanyahu i vaenga awa Israelu ue ia ina e lana kāpeneta fuafuanga mō se oswa inga tele i Gaza City i le tu i mātu e ui o lo te ma tele i ei whaitionga o lo anga i ane mai isi atunu whaamau malo. Whailoa Netanyahu wa ia ina le fuafuanga lea mai le IDF le Israel Defense Force ia pūlea Israelu Gaza City ma whaatu i lalo loa le Hamas. Ua whairoa leo a Brazil o nisi o au po messages sai runga le telefonia le sa abema presidente o le tunu o Jair Bolsonaro ua whairoa iai e iai le teimi na manao ai e sola i Argentina ma taro sanga ai se fesosoani porkiki mo ia. Lo whaatali te minei Bolsonaro mo se whai unga ma le whaamsinonga mawarunga le tunu e whaatatau i se tau mawhainga e whaato i lalo pūlenga le tunu ai ono iai foi ma seisi mata upu na tua iai foi o ia ma se tasi o na tari i le tau fia o le whaatinoina o le ame tonu. O le isi rango lango mahalosi i a Bolsonaro o se whaife au whai evangelia o Silas Malafaya ma o loo mata i tua leo ma ua ave ele au su e malona tūs whalau a o wha wawai peo na Malta wina le nei mata upo. E whinangalo le presidente o le atu Malasala, Hilda Heine, e mawhatia ai le tūlangi o le Pasifika i le whaasa o nisi o ana paanga mai le awa yatu i le whonutanga le Pacific Island Forum i le Masina Fou i Niara. O li patia le beira New Zealand na saunua saolava le presidente le ri pārmia o le atu Solomona o Jeremiah Manele. Ma tu inatu i aisa na tusi, o lo whina wane lana mai tai presidente, e te tauna toi sila le forum, i le whai unga o le mata upulea, ma sila i sisinga i o inga tala whea ngai, ia wha sao lava le tūranga o le ngāre rua whaatasi, ma ia wha tuma wina pēr le tūranga masani o le forum, e whai mea whaatasi mana paanga. O lo te te Manele i nisi tua inga i whapea ua malosi te leane le una ia saina i le atu Solomona ina ia tau fia le awai o Taiwan i le whonutanga. O le atu Marasala le isi pā anga vāwara lata a Taiwan pa te se matu walu ma palau. E ia atu motor Pasifika ua whailoane le awai le whonutanga i le Masina Fou ono le fia i le whai unga ua whaia e le toa tele o sui awai e whaasa ai pā anga o na awai i le whonutanga i Honiara. Tala muli, wa sauni le amatanga o le ipo langi le tupata mai tai le lakapi, ma o le asto atai au le tali maloai e ne langi i le fo i wha moe moe. E mai e iei au fou o le atau senioi le ni tusanga, ma seisi fo i wa inga fou i le taalonga le tupata mai tai, se fulu ono au wa wha mautuina le awai le wha moe moe, a mata i le asalua lua o kusoanga i le asalua fitu o Setema. O le teminei o New Zealand lo ieri sempini mai le ipo lalulangi taruai, ma o whaamania mai organisers, o sidi e le tolu sa lau fitu sudi maafe tickets, po pepa mata ua mai a whaatawina, lona winga ua whaatoluina leo whaisa iei ta longa o le lua afe lua. O le finals ua fuafua e whai e Twickenham, ua mai a whaatawina uma tickets e valu sa furu lua afe. O le au fou o le tamusanga o Brazil, ma le a fou i ma le ipo po le trophy le a tausi ni oi tamai tai i le nei tausanga. O pulu ua vai na iei au o le pulu A, e ne langi Australia, Amerika ma Samoa. O le pulu B, Kanata, Skotilani, Wales ma Fiti. Pulu C, o New Zealand, a Ialani,
Iapani ma Spain ma le puluti Farani, Italia, Afrika I saute ma Brazil. Whai unga nao tala mai I atunu e mamau ma le Pasifika mo le nei fo I vai aso manuia te leo fuafuanga o te toi o le nei vai aso ia e meise fo I le alo atu le tātou au mo le nā wha moe moe le ipo le rarolangi I le tūpā o tamātai. Whasoi fuaia. Ua nā o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Aua nei misi a whasala laua tu sa o lau Radio Samoa. O tawalu manga o lau whaiga palota I Samoa I le aso whareile. Lua sifurmaliva o kuso mai le I tu lai lua I le auli. O le a whaafofonga I le au I li na atu. O I unga o I tu malo palota. Ma sui tau vāta I tasi. O ma whai o nao I natu le nei au nanga. O na o le lango mai le Enterprise Motor Group I Manukau. A to ai ma le fesoso ani a le Ara Memorials. Manuia lau whaiga filifilinga Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia I ai. Hangi mai se matani, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matani, te momoli atu ai. Alofa ila Samoa, Matalasi. Ola olelea, fa asolo solo. La poia o na paolo Lona sami I la pe asulungia ele masina Pe wha ape whea na ngalo atu oe a ita Samoa o le penina oe o le vasa pasifika Angi mai se matani Se momoli atu ai alo faina o Samoa Matalasi Angi mai se matani E momoli atu ai alo faina o Samoa
Samoa, Matalasi. Angi mai sema tangi, e mamoli atuani. No, lo faina Samoa, Matalasi. Angi mai sema tangi, e mamoli atuani. Samoa, Matalasi.
tali tua lima mai ia taita. Ina ne ili ua nei o le vai o sina o la pula lea. Le nei wo tau lima ina.
Faiva tolu. Bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce, 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 bounce with that, bounce with that, DJ.
i votu amo.
La Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o I lewa ai Samoa o le penina o te fia I ai Hangi mai se matangi Se momoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa matalasi Hangi mai se matangi Ea, talofa lava pa i o mawalunga o le whaafonga ta pua i mai se fo i o le sila mai moa. I le rei a so whareile mai tawha e fia o le lalulangi ma le kelope. Ia, o lo o mai moa, ma eva mai ai I lunga. O upenga ta whailangi ai mai se o le tautua le siu fonga o Samoa le radio Samoa sfulu liba I vatolu a mo I au kilani. Lei a tau o Sevilla le ulua I ali I se Yuli, Al Harrington tu manuvau la vele nei. Whaau o wina o le Gagaifo Faiva. Ua tā walunga I ai tiu te mga luenga sa ngapa ti ai le atunuu. I le nei fo I vai aso o lava singa, ia o whaasaunga, ia e meise fo I o tiu te mga luenga. A mata mai le asunga fuasa I o mai I le aso, ma lole ngā lue. Vele nei a vanoa ma le lau ma tango fie. Whaatalofa ma o whalofa ma whaafeloa I foin. I le pa ia mawalunga o le atunu. Ia, I ona tawha e fia, ia mai se fo I o tūlanga whaalupe, mai maunga te tele se I o I maunga iti, mai o na ao se I o fo I ona iu. Ia, ma sau se tawha o tau langi o langi Sisili, ma langi ninili o le atunu, mani o wao whaasasa vea. Ia, ta lolo atu, ta oto atu, a wa mai o na tofi le atunu, Samoa I lona, Vānu nofo ma le tāwhatolu, pa ia ba mamalu wha le malo, pa ia fo I ba mamalu wha le anganuu, ai ia mawalunga se vi inga le tua, e momoli e ana au na pa ia. Le au whainga ruenga totofi ma le ainga o sa le vi, I so o se whata whaitauranga. Aloa fua ai lau o maua, whaftai le tua o sula fo I le lofa malona anga le lei, I le nei a so fau, ua tūlata I le manawa o ngā ruenga, ma se e fōi ia le la I lona no whaanga e mapu I ai le tūlangi I sifo. Ia ai ua tātou maua ai le anga le lei o le atua, tātou te wheiloa I ai I lana pule whāsoi fua. Ia ma ua totofi ai o ona tiute, o au ngā ruenga, o mea uma ia, o mea lofa le atua, a le meta ua, o le maua le ola, ma le soifua lau le lei le whaafonga mai o le atunu, ia, wa tātou toi wheloa I e fōi, e tā walunga I ai ngā ngaifo, Faiva o le atunu ule nei a Sfareile, whapai boe sāpanuia lo wala usu le tai ao, ia, whape nā fōi mina tuli matai, le vai o le wati, e na ia awa o le aso Sfareile, whamai o le aso pupu, ia, ai whamai o le aso Silio na umi, aisea, awa fōi e tau le ngā ioi e tangata. A ele ngā ioi fo I ma le vai o le wati la tau ia. Ia ngā e ku sa sao ala ia lea, ia whape ngā fo, o ngā keke I ngā ma le vai o le waki ele mingoi. Whatalofa ia tau ta bāmati nā mātutu o le atunu, a moe sa manuia le nei aso, ia ue vai vanga, ia o lau tā whahonga foi. Ia, malau whaafonga mai le au o nātu, mo le tautua a le siu fonga Samoa, a mata le tai au, le malu o le tai au, le ala whai o le atunu, e le sunga le li awa o ia tawai meni, ia malona au maa, sa ia opai foi, e le sunga ia tia, whaasolo mai ai, tau lunga atu ai, ia male au o nanga foi, a le tau whai a fonga mua o le vaimu, ia po o le talenga foi, ia se umanu Francis Yoande, ia, wha malulu atu o le mawus tātou
polo kalambe ma le whaapoponga o oe ma le tulafono ona nisi fo i tutuangia le ngata wa tuaila titi mai ona ole matua i pisi. A tole le lima se fulu minute olo o ilunga le ala tele. A ole le hola e mua ile sa vali le tangata. Ia vai, o mea ni tutupu ile beo le maa ngafa o tangata fo i e ua. Tope maso na whaalu ia ta vale ilunga le ala tele. Na vai li ia. E ke ia ua pare pa o lisi ka vale. Ia pela vea tu fo ia lisi ta vale. Ia na poloka a toa iale ia misi a toa mafuafuanga. Sa e mafuafau iai. Ia ona whai bandi e mai lola. Ia le ua e loa. Ia le se me te toi Russia. Te fiu tau toi e oso i vāo ta vale fo ia. Le ima se mea e toi awhanoa. Ia le talala le da. O tosa o a matatu lunga i Hillsborough. Pe a whapela e te anga i atu nei manukau. E o atu lava i Massey Bridge. Se i tau i o i Mangere Bridge. Matua le Saufia lava. E wha i o le atu watuanga i alu i lunga Hillsborough. Ma aluanga i o i le Westgate. A o le saufo i mai o. Nala le na e fautua i dai oi a whai e te loni a wala alo fo i e whai ngofia i o na e o le tōwhale. Ia whao ngā le na. A le o le na. Ia ona e ona sai la ia le te tūtū o tua ia i tua o ista vale se ia o a ilunga i le exit e te off-ramp ai. Ia ona sai lunga le ala tele ina ia whaatotoa fōi ma ai le sausawa whaatulanga ina le vāo oi malista vale nai lumatu. A wa le temile nei, bumper to bumper e o i so se mga ala umo o le anga i le taulanga whaatau i au kilari ma le anga i mai i tuapau i Jerusalem nei manukau ma le whaasolo le anga i manureua. Whai tete lunga le ala tele, ia, ma whai maria lo sa ina ia saunga le mu oe, saunga le mu whai malista ngata. It's a public road, yeah, but you have to be patient on the road and giving chances to other people. Tu avano east foi tangat. Wa e le me le aveta vale vale ma fa vasi vo le lungo le ala tele. Ai a e fa vale atu mo oia, yeah. Wa lua ai lo vale lungo le wala, o la vale tas. O le amana io. Ia a le meta o ia saunga le mu. Fatalofa. Ta mamtina matua i Mount Malawa, fa pe fo i fa le tangata matua, mau ngase, ya malo le on site. Ya ai mo se fo i le malulu, mo le tele fo i o fa mai e pepesi, e saula tau malulu ma au mai. Ya fa talofa fa pto ya tu to lungo le tato up your folinga Facebook page, ya fa pe fo tato YouTube channel. Ya mo fa mo lo mo wi oi, po fele tu nu a o le ale i tūla o le aso, a le hafo i le aso lo e mafuta mai ai. Ia, whatalofa le atou sa vea i atu. Oe ma le nganga, ia, o lo o manuia oe, ma lo a inga, o lau ngā ruenga, o lau ati nae. Ia, po a umafo i ngā ruenga, ma o tau Faiva lo whenga iai, i so o se atunu o lau langia. Me se fo i New Zealand nei, wa vea mo tātou a inga lo na lua le nei atunu. Inosia Fatumiti, Talofa Lava, o Maua Sale, watching you from Tacoma, Seattle, Washington, ya family atu. O Palmdale, California, le mafuta mai ai, ya Inosia Fatumiti, tasinde yo, o i lato e mua feo so i fo lunga le polokalame. I aso te tasi ono aso le vai aso, yo se fatu la wano, a lo o mai la lo i Hamiltone, Waikato area, yeah, Pole region, the Bay of Plenty, Polonga, Leupena, Unasa. Alolo soi fo manuia, mala fo le fo lau, va taile mafuta mai, o nanga, ole, nganga i fo Faiva. Louis Kunwayu, le lau fasa o me le Louis Kunwayu, ele o le TikTok chicken, o le T-Goal, yanga aukai kusa male TikTok, H.J. William Brown, Umauto Umalo Mafuta Mai, Colleen Toria, Joe Lolani, Talofalava, and South J. Morse. We are all the way from Sydney, Australia. Vapa ia Fepula, Talofalava, Vapa ia, Alole Soifumria.
press the like button, share our program. Yeah. Mawhapena on a tufal tato purakalami. Leave me a comment. I love reading your comments, and especially it is a Friday. Malolo to tele au tato. Ia kaku ke koe pii fo kaya. Ia whapa ia. Malolo ngā lulue. Whale whai ngā luenga o Faiva e whai le ngā te whale. Faiva e whai le vāte te ia whapena fo I Faiva. E whaia I le tua sivi, ia ma le vau. Ai maise fo I le au whaifa ato anga ma le au whai lafu manu. O le au whaifa. Iwe, whaifa na o le ngā te whale. Ma lo le tautai, ma lo fo I le tau watai le nei aso I ngā ruenga sa uto. Ngā lulu ai. Lau ni nei asa o mata tuai o whaatino mai le press conference ia po le whailo inga fo ia le whionga le tamaitai o le pāle mia tausi ia ai maise ia le au tustala ia ma le vasenga o le Ministry of Health ia o le aunga o aute i le wha moi lea ina ia malama le atunu I le mea ua o ne ia I le whaamai o le dengue fever pa o le fever po na iwi o lo maua I nei le atunu. O le whaitau a whai la o tangata talu mai o na pepesi le whaamai lea. E le pipisi fo lea. Ai ono le whaamai langa e iai le namu e la tutu le tino le tangata aloi la ia lea kūle nguku o le si. Ia le leange o kūle mua au le si tū le tau. Au po whea lava ia ma fe a vea I le si amale na awa le wo fa long tu nei e lua ia tu ai ngā namu o namu I o le namu poa ma le namu fafine o le ngari ia le ngam poa la le ngā o le uo si mea le ngā lea le ino fufula tele ia me o ponga iwi ma vai o tangata le tau te vava I aso ia e le teimil na o le wha mai o le malaria e ma fu mo fo I le insetiale o le namu ia le te vava ia ia a tau laa se to ina po se o le matua fo le a e whame o le mai o le kukupa matua I fula lava ia a au tangata ia ona o le mai o le malaria ia ma le whamai la lea o le dengue fever watai peia I lava o le mea o le ngungu ia mana tua la o le ngungu ia e kikinga mo lo pala ele tātou vai o le ola. Tā ua tele. Ai, tātou toi fo I mai le press conference lea. Lea o silia I le iwa afe mon tupu tangata wa awhia ai. Talu mai o na pepesi le wha mai le masina o Januari. O le tausanga le nei. 9,000 within 8 months is a huge number of those who have visited the hospital. I la tau ia wanga I le whale. I le whare mai, ma whaia I ai tong fitinga ma wa aie fo mai, ma wha mau la le whainu mera nei, ua to ono ua maliliu. E tasi le ngase sili o na tinga haina la o ta oto nei, e matotua, I le no whanga po le special ward, le ave I ai tangata ua matua I tinga haina lama. Teimile nei, 5 mon tupu tangata tinga ino lo iai, ai tō tasi, le tinga ina tele atu. Mawhatia tele. Lona wenga, the seriousness of that illness, there is one person laying in hospital. Lona wenga o le tau whao le o lama le o tivatu le whaafunga le tenu atatu te talo. Ina ia tau fia loa I le numera ono I la tau ua maliliu. Nai lo o le mea lena tu lai mai le misela. Ma whaatupula I ai le to tele o nai whanau na mariliu. Le ala fo la le na lea la yuna whina watu. E le ngata la I le whaia vavao ia matonga fitinga I pei o na iai le tūlanga leo le fumigation o lo whangai fo le ia vaenga e fia le namu e tō fuai. O no whanga e vaia, ia a ua mawhanawhana, ma ola ai le limu. E o no whanga na.
Ai whamai, o le saunoanga le fionga le tumaita I pale mi o le malo tau ave. O no whanga I a sili o na to a tele I la tau o lo o a fia ma pesia I le whamai le o le Faiva po naivi. O I la tau no nofo I a fio anga tū tau ranga. O lono winga la. O no whanga I a la lata tū tau ranga. Ye tele I le la pisi tu la ulfa whanga ma le ota ota. Tu la fwa I vo I le leo o mea ia sa vaia I lo longa ma mea whapena. Tau no o ia ia le fumication ia mawhanga I le vaila au lea ua pasia o le vaila au tonu na e tau o na whaonga Paisi malulu tonu al tātou potu whaase lau. Ia, no whanga la na le tau no o iai. Ma ua whaalawi loa la ele fionga I le tamaitai pāremia I le autu stala, ai maise fo o le fautuanga na au mai le o tanga luanga o le soifu maloloina, Ministry of Health, MOH, ua au mai ai ni ta ia le anga fau, e te tau na toi mulimuli tai ma malamalama I ai ia le tōtele o le atunu, ta wala atu I le autu stala ma lau whaasele lau. Ina ia whaalawi loa ma whailo le whangatia I le atunu ua antoa. Mea ia ua whautua I nai. O lea la ua whaua pea. Ona whaatino ia ngā luenga komiti o tū mama, wha mama. O le aso sifulma le ono o le vai aso lena se I ma vai atu nei. Sifulma le ono I, pia o le aso ngafua ma le aso lua. Leana a matai le me ta o le clean up day on the 16th of August. E se lia le tolu sifulu nu umawhio anga. Sa ngā lulue ai. Tusai ma le lua sifulu wafe ta ngata umalawa. Sa ngā lulue e whasosoani e wha mama. Ia auta wha fale, ia oluma fale, o no fuanga, o tau la fua I ai le o tauta ma le la pisi. Se ngā luenga le lei. A clean-up day on the 16th of August, o le a whaua wau pea, o na tāpunia a onga. The school will continue to remain closed. E o mai laso le nei. Le whala o toi o mai, the new guidelines and advice from the Ministry of Health, all schools will remain closed until the 1st of September. Lono winga la tapunia malawa onga. Se I o I le aso mua, o le aso ngfua o se tema, lua afe, lua sifuma lima. Pe a ia le tātou general election a po o le whainga pānota lau tele le tunu. Ta ua la le mea le nā. Lono winga, mātua. Awa o le mea le tau mawhai e whātino. It is a collective responsibility of every citizen of Samoa. Ina ia avea o se mata upu tau ave whalaua I tele mō tangata uma. Ioe, o tātou uma e whailo tātou sao. E le tau mawhai e tāo fiofi le whamai lea. E ala fo I la le tātou usi tai. I ta I ala fo ia wa mai nei. Ele malo, ona o le fautuanga watu I nātou. Ele matanga luenga o le soifuna maloloina. O le ale ai ia se malolonga fo le masani na fai tu uaia onga. Wale maloloa onga. No mid-year holidays. Se I vanga na ai ia le aso sampai pae o tamait. O le year 12. O le a wha wau ia le lato assessment. Ma lato suenga. Mai le aso luas fuma le wha o November se io o le aso lima o Tesema. Ia le na. Ia, wa mai ala le press conference. Ma le saunoanga le fionga le tamaitai. Pa le mia o le malota wave. Ai langa I foloa ma le fasili. E winga I le polo inga le watu I natu. Ina ia wha ma vai mai se tasi o li I fo mai wha tonu si nia
A o le ua mamai fo ele atou sa vele tofa. Ia po le fionga ia ulungia. Dr. Tito Kamu. O le uso lai titi lea o le whaipule fo lea na tangata valeina le telo tausanga u mawai mai o le tu malo salenga mua ma salenga lua. Pe mua pe lua o salenga atoa le lato whaipule le na. E ona ia le uso lea. Woma mai fo ia te au. Le ali ilo ia. Le minsta le na mai tau le lupe wha lele a salenga. E te iwa tangata valeina e le HRPP. Le afionga e a lewa ula kamu. Le ona uso la le titi lea. Le li fo mai. Le afionga ia ulungia. Dr. Tito Kamu. Talo fai. Lea la. Po vesilingia nei. Le ale mafua anga wa la iona. Avele tusi o atu i le aso luas forma le lua, o le masina le nei o au kuso, wa e wha mawai mai. I la ula whalongolonga nei i le tali mai a se tasi o li whatonu o le matanga luenga le soifua malolo ina. Tele o mautinoa le lopo o tanga loa Dr. Robertson le ai whape mai. Leanga o lewa o tonua i le taimi ua mai ai ia le tūlanga whaatonu o le awhionga le li fo mai a urungia Dr. Tito Kamu. Ese lava le bea le vesilia tuai. Ese le tali lea na sau. Ia te au ia. Matua pongisa ia lo o whai ai ia tu inga tali pese fōringa me o se tali whaapolokiki fo lea. E poponi ai ia le mafua anga ua tuu ina tua i se tusi e le sunga le li fo mai senior ia Dr. Ulungia Tito Kamu e wha mawai e se fo le bela mai lunga le Samoan Observer e se fo i le mata upolo au mai ma wha tūlanga mai e tangata o lato wa ia ngā ruenga matangata whai ngā ruenga le malo, the Public Servants Commission, PSRC. Wapela, ia la le taimi. Ona whai la ia leo se tātou su enga fo ia tātou lava ia male. Ma lava ia o te whiwhia o te ia o malama i to ai ngā mea whapea. Pena mafua sea, ele le vatu nei. Sa whai ai ia se lafonga na mai i le sunga i le i fo mai sinia. Ia ulungia Dr. Tito Kamu. E whapela na tala. Ina ia whao ngā lea vanua. E whai ai ia a onga. Ai la tau ia e siri atu le sfulima tausanga le matua. E te tau na toi o ia onga. Yoi, tau fia pea onga ale whanau mai le tasi se i o le sifurma lima, au i la tau e siri atu le sifurma lima tausanga le matua. They have less risk of being affected or infected by the dengue fever virus. E whoringa mai la uwhai tau le mata upulea. Ua tau fia se ese ai tuile ma ape ile mata upu. Whapea, anei o se te e atu o le li fo mai. Ile tu la fono o whata oto mai e le malo e tu sa mavavao ina ia whaititia le pesia o le dengue fever. Ma ua whoringa mai ai, ele o lango ina ele li fo mai. Le tō whā ma le whinangalo le malo ma la tō vavao i o lo whatino. O la ule nā whaitau i ai. Ne i mātau se ese tuile ma ape le mata upulea. Ma le wawa ai foi ma le whaafonga le atunu. Pei whoringa mai i. O lo i ai se tau whaafefe po se tau wha matau mai le pulenga māwalunga. Le mea na sau mai ai le tafe mai ai le vaima mai ai le whaatununga. Ai ua te ai le ulunga. Ile ali i fo mai. O la u foi taule nā le atau sa vea i ai. Ma ua whapea i lola i leo le pulenga. Oi, e te tūma te mai i le vavao ma le whaatonunga o lo avatu.
e le ngata mai le kapeneta, le matanga luenga le soifua malolo ina. Whapena fo I le minister, tau ave o le malo tau ave. Ia, male matanga luenga, po le whala papatonga le New York, o I lato o lo va ia, mata pena, mo whala ve lave tutupu wha se. Ia, ma whala ve lave whala natura. E au fi aila ma ngase nei pe o le misela whatasi ai ma se tsunami ia whatasi ai po ni mafui mani lolonga ia mani wha I whapea e a fi aila e tunu. Ma ono whalawi loa I loa se me tau o se tau fia nati o ni fe malanga inga mani fe ta lolo inga le tunu o na uonga. In other words, an alert for a state of emergency situation. Mela le na le wa vai tu nei. Ai pe le folding of mai le tali il vesili le. Pe ai sea ua fa malolo fa fo se ia et tau on malama mai le tai au na nei o le asfarele. Ua fa ma vai ia le sunga le li fo mai. O I lai o ngā le whatununga le na whai. Ai na mafua I se a o na whai le whatununga lea. A lea ua alofanga mai whapea o lea lava ua uma le taimi tu mata manga sa tu o tuai e ngā lue ai le li fo mai. I lona tiu te whaapitoa, ma lona wala aunga whaapitoa. As a special consultant or a special advisor in the role that he played. Ale ua vave na whaamuta. Ale uwe mei uo o le teipu o te tawa na whaamuta. Ele I tūle I e sisi, ele I tūli e sisi, ele I whaatunu ina fo e sisi, ia le I fo mai. There are two words. It's either you step down or you resign. Or you've been pushed to the edge so that you can jump before you get pushed. What's it? Malolo. E ke punga pe ke mga akulei oi. Moto wawai to inga whaupunga na. Whauinga lua. The ambiguity of the statement is either you resign or step down. What's the difference? Somebody was going to push you before you jump. Pea tangata aia whaaleo, motanga, ia tātou. Ia le fo lau tau sila. Le fo uto e tofi e le malo. Se isi tamali I e sui tūlanga I le pule sili o tangata tāwhawhau ma le pulenga o tangata tāwhawhau. The Samoa Tourism Authority. Le fo ile manino le lei po le ale mafuanga na whaamalolo ai, le tūmau. Ai e moe whaale ata ua tuli le fionga le whaasina I ato le fo pativaine. What happened there? Was the transparency? People needed to know what happened. Le ale mafuanga wala yona. Ona tuli whapea ia le fionga ia to le fo pativaina le tau te mana tua sa ma whaatala noa. Ma le fionga ia to le fo I lunga o le Radio Samoa I le taimi whaato ato fia ai le fionga ia to le fo e vea o le pule sili fo wai lele I le va. E le ia toa. Se tolu tau sanga. O iai ia le fionga ia to le fo ma pu le ale. Ia le vola o mai. I ua masal salo le tunu. Mela le na e ala i o le fai atu. O mai e fai mai ia tala sao ma mea uma whapena. Ia wai ne I masalo mia o tau ma o tau fai unga e fai. Ia le vola o tatu o e tilu le mea lea. Na ale malu si anga o le kapeneta ma le malo whaau au tau ave le teimi le nei lātou te toi whai eni tau whinga ese. Nei lo o le whaau ngā mai o le ACEO, po le Assistant, po le Deputy CEO, Officer Sili. Officer Lango Lango. A mai lātou te whaau wina, le ngā luenga le teimi le nei. Se ia mai o le whainga pānota lau tele le tunu. O na tu atula ia le whainga malo fau. E tula mai. Lātou te whaia tō whinga nei.
ai na ona whaasala lau mo le teimile nei aisea. Langa ele i pasi o le tala o le tupe. Ele i pasi o le paketi nana lai o na whaanganga na o le 2.5% o le tupe ato o le paketi na fuafua e pasia. E tusa le na ma le tolu se lau miliona e whai iai tongi o tangata whaingaruenga. Tati ese la ia leo le tupe. Budget was not allocated for any other new callings and new posts. So why now? What is the legality and the jurisdiction or the power of cabinet to make such a call as this? Now, maso salonga matematenga mafasiringi ai fo i ele atou sa vea ia whinga whanwai. E mata matilutilo mamal malama i le atunu. Transparency. Ia ati le ai. Na ia manino lelei. O whai unga ia te tau na whaia. I se pūlenga o lo o whaatapula. A cabinet with the limitation of power to act and the legality of which jurisdiction and power that they can perform. Ya na. Tatu nufu mata mwawa ai. Ia fo i to finga. Awai o mai fo i la ia leo sisi finga malo fo. Lefa siringia. Siringia. Nan malu si angol tau pule na whai ili me leo. Ele ia i se paketi na whaanganga mo le to finga leo. Na le paketi na whaanganga mo o le ACEO, Assistant or Deputy Chief Executive Assistants. Yale na. Fafo wina tani elu talong falava malul so ifom ria aftaile mafuta mai foi ile o langa mele tutua ala si ufonga Samoa. Ma le ato saverse yule le foi aso for really. O fono leota talo falava malul so ifo moyava ngafa. Alo le so ifom ria. Ana Leota is watching with you. Maureen or Feula, yeah, Talofa watching you from Manukau. Ellen Aunu, Talofa lava, alole. From my ole matu te talie to lava mafuta to inei ivawala. Talofa. Alole so form ria. Talofa toa ile tamamatua, ne fionga. Ya le malu. Nansen William, maloli le soifua tama, muelo manuia oe, to telefo I la tau o lo tangi mayala, le ngata I Samoa, ia ae whapena fui, mai ausetalia, mai sia tunu o le rangi, ia o le fia mafuta mai, I peau whaamawai, o sauninga whaale ainga, ia whapena fui ma le tulanga o sauninga muli muli, ia e fa mawai tu ai ile to telefo I nisi o we matua I off I lo wa ai atu ana nafi matala tu ana nafi o ana po mane ile tai au oka le to tele masalo pe sili atu le se fulu ia sauninga fa mawai pe au fa mawai matoi sauninga o ila to sata masani ai o nisi fo I tau songa matau iai ia mafutanga whale ainga ia mangafa o ainga o kalesia o te ilo wawa I atu oka ato tele tangata tate masani ai ua awhea I le wala aupa ia le tua talo whae I le awhe moe o le malanga ia ai moise o se tasi fu o te mamatua sa o mafuta ma whanawhana le mafutanga ma lie o le to ino le ainga le tai vai atu ia ni au sa vea ia wha perfo ni au ni nili mo ni au sili I le langi lea o le tofa ia pau ia po le sunga fo I le taupa Peter Frost talo fai ia
asuatu ia vai malu i puenga. Ia fa pena fo i ona momoli atu fa maisenga, fa mafana fananga. Ia ma ona ole mafatia, ole loto, ole loi fonga pa ma le loi mata malingi. Ia ona ole misia, ole maftanga ma le tamaa. Ia tau le whanau, o uso matua whawhine, o ainga, o paolo, o mangafa, ia, o auma mai, ia, whapea fo i ie sa la tau militino ma le tamā, ia pau. Ia, o e o lo tangi mai yala, ia, whamaisa le tua. Na paulu le nao le tala, whai una whai e le a tau sa vea. O le mawhana whana atu, ma wha maise atu, le nganga o le tua. I loto ma nganga o i latou o lo ua mawhatia. Ia ona ua awhea i le wala au a le tua. Ia awa, tātou te whiu e whaitala. Ai le ma whai, na o le nganga o le tua, ma whai ona pai atu ma wha mawhana whana. Ma maua i le while mu. Awa, o le Faiva whai tō tasi o le atua. O le tau e velo i le maninoa. O le tia e le seua. O le maa e tongi whato tō i le moana. O le tā e le apoia. E whai le moto tā le pula. E whata whea pulu i le vai. O le whina ngalo le nā whai tō tasi o le atua. E le aise si e tū ma te te mai iai. Na o le tū alawa. E ona ia le Faiva lea. O ia au maia, o ia foi. Nā te toe wha foi le tangata. E le mamalu o lona awhio anga pa ia. Ma le palateiso e whatelitali e le teimi o le whamsinonga. Ia, ai tātou te malama lama ia tau le whaoletanga na whai e le tua. Na ia te tala i le whai te toa i na ua. Ia fōa i lo na alu pele tō tasi. Na ia le whano se tasi e whatua tua i a te ia. Ma te tala i no tanga o le oti e whawawau. Ai o toi tū manu malo le li o keriso. Ma te lepe ai le tuunga mau. E toi ola le tangata. E toi soifua mai le tangata. Ia le na, o upu whala i au nā, o upu wha mawhina whana, o upu wha loto tele, ia te utou o loo whea ngai, ia ma mawhatianga ona o le malanga ale maliu, ma le oti, ma le wala aupa ia a le tua. Ia, ona toi fo i mai leo la utala i le mata upu lea. Whawhetai ia wale whaia se meo se vavao, wale leo waa. Pe o le mele na i la utau mā te mate iai. Nā lai ona o whaaftai i le atua o le o la auli ma le whatutu e le atua Samoa o tas. E o e asi tuila ma manua ma o tātou a inga si o lātou whea ngai ma ale anga foi. Ma mai foi se whaamadianga nai o tātou uso le motu sae wā. O tātou le tō tele ai o. O tātou lai tō tele ai, e tuila manua. O le tō tele o i lātou sā sui fua i te tono ele malau whanua. O le motu sā, ia whapea fo i te tuila ma manua. O le o tō iai masesi, au liuli te tuila maui po o se manua maui. Wa o uma i Hawaii. O le tō tele sā nofo i Hawaii. Wa o uma i le malo tele o Amerika. So the diaspora of people that are left and are still residing here in Tutuila and Manua, most of those who were born or national citizens of American Samoa have left and moved to either Hawaii or to the mainland, the United States of America. And some have moved up to Alaska, the former Russian continent. Matua fo i o Alaska.
Ia se vaenga le nao Lucia le na whātauina e le malo tele o Amerika. Le vātu. Ia ma avea e lo mastete o le malo tele o Amerika. Ai o se vaenga le nao Lucia. Ai tu sila fia pe no fa ya tu le research ma le analysis ma suenga i le state o Alaska. Fa pe atangat. Ai longa o le ama fa yo no fo ia ma ai nga i tangata. Awa e fa yo le malulu a le mamao i lunga. And au le fitu miliona ta la na fa ta wa e le malo tele o Amerika le state le. Ma le loa e Lucia. Ina o tau nuu loa tangata hata mamai ma scientisi a Amerika. Dele matau tihai, tele le malo tele. The technology, la voi fa pe uma tangata ai, le ata mamai tele o Amerika ma la tau me fai. A o le atu nuu sili o na ata mamai o na tangata. Ile teknolosi. Ma technology o na pone. O isala elu. O le ainga o le atua, o le nuu o le atua. Po o fea lava, le me o le solitu la fono e lilo le lo ma le tangata uoti a wafiu sue. E tasi ia vai tasi le atu nu. E fai paanga ma Samoa. E le mana o mia se tātou visa e oa i Israelu. E le mana o mia fo se visa o Israelu e mai i Samoa. Ai le tutongia fo i Samoa. Se feso soani tātou te tangi atua i a Israelu. Au mai tau spai ma tau tangata su e whapitoa. E su e le DNA, su e ane i lunga le mea lea, su e le maliu o tu, au su e le maliu o Caroline Gabbard. Ioi, forensic audit. Ele umia o na su e Israelu. Au tau sensila i whamnianga. Ale atua ilona nuu. Ava pea, tele-intelligence were classified material of top secrets ele malo Israelu te whaitau mo su e ai ma malama i fo ila ele. Tangata umalava ia sa ngā lulu e si amani. Whapena fo i le taimi o le taua, le tau o le taua o le tau malulu or the Cold War. Ale vai taimi lau si amani, le ana to tele ai ia tangata na fasiotia. Ma mali liu I te tonu mea ia ta o camps. Ia ma whapenau na fasiotia ai le 1 miliona o tangata iuteia. O Israelu. Na tuu iai ia le assignment po o le ngā ioinga po o le ngā ruenga. O le lato matafa ioi. O le sue ino fita sa te tai le malo si amani. Lea na lato whaia mea ta o concentration camps. Fasio tia ai le to tele o le siri atu le 1 miliona tangata iuteia. O isi fo i o tangata Israelu. E sue lava e spaia Israelu, maua le mea o le lalolangi la ua o la lafi, ma suia I o lato ingoa, suia lato identities, ma o la I ala ia lea pei o tangata, fo I leo le nātunu, e maua le lei. E le to el mai Israelu I e tutu le me ele whaamsinonga maua lunga, ale lalolangi, the International High Court of the world. Lea la avea I fo I se tasi o tamali I o lea tunu. Ma whaamasino o le whaamsinonga mawalunga na, o le talawhasolo pito le na, o se matatia na whaatu o Samoa. I le filifili atu o se lo ia si nia, ma o ia fo I o se whaamasino, sa avea fo I maampasa o Samoa I New York na ua siasi iai. Ma whilo iai. Ia, ma le a fionga ia tui loma ne Ronnie Slate. Ia, au o le leile ofisa I New York
New York City. Ma whailoa i le fionga le whamsino. Lea la sa ave ma whamsino o le whamsinonga maua lunga le nā le lalulangi. The World International High Court. World Court. Amazing. It is indeed a record and a milestone to remember. Tamali. And if you tula ia le pe wa malolo retire to where ia le fionga. Ia tu loma ne Ronnie Slate. Ia ole ngafalna le tupunga o mama ia le to tele le o lo ia nei. E pe ona ia le fionga. Avea foi malo ia sidi le tato malo. Ia le tupunga mai ia le ngafale ia misa. Foni Retzlaff. Sa avea foi malo ia sidi. Tupunga mai ai le atali le fionga ia le malu. Retzlaff, ia, e to tele i le ngafa lea, e o mai i le pito lea o le tūla fono. Ia le nā, le tūlanga le nā o le tāua tele o le tātou so tanga foi mai Israelu la tōu ia ma le teknolosi lo ia nei. Ia ma le tele o mea lo tutupu mai Samoa. Ia, ai le o mawhai o na whai e tātou leo ona o le technology. Ai ana whapela e watu la ia nisi o leo ia mai whafo lena whi nao i nei. Ia leo mai Australia ma New Zealand. Mana tua foi. Our international relationships with these partners, country partners, New Zealand, Australia, the United States, Israel, po Israelu, ele tutongia. Ei awala whai ai ona whetu nai, paying for service for service. Ai lolo lava, ei se mana onga, e te tau ona tali mo Samoa. O le fia i o atu, nu unei e o atu. E tu inatu o lātou tau au mo lātou mawhauwhaunga, ma lātou teknolosi whanei o na pō. E whesosoani ai i tali, o le whalawe lawe. O le matenga, ma le masalonga ia i tātou. Ona o i tātou o tangata, we are people, real people, with real emotions. E whaurika mai ai tātou te mumusu, tātou te o i le tūlanga lea. Aisea, ne i mauas tangata. O le alale me e whai e pe a maua tangata. Tua i pea se i maua. Ai ona o le tātou winga tangata, nā ona o le tātou sootanga. O le matenga ma le masalonga. O sootanga nā, o sili atu o na tāua, nā i lo o le tātou tautonga. Na whaia i le atua ma le tuspa ia ma tangata Samoa lo pula mai. Wa maua lunga hai le puinga o le tātou sootanga, wha le tangata, nā i lo le tātou whewhewhe i le atua ma le tūla whono ina ia maua le ami o tonu. You see, this is exactly what I've always said all along. Mafua anga o menei. This is the sole reason, because the conflict of interest is because of our relationships, our family ties to people. Tu sape ese tātou talitonunga. Whaaporokiki, whaupufai o malo. Ai o mai lo i o tātou sootanga. Whaale tangata. Po lea lava. Tātou te tau tutu ai le upu le nā. E mamafa le toto le vai. O na a lo lea. O na ufi lo lea wha manungase. O na a lo lea. O na ngalo lo lea o le tautonga na whai e luma le tua. Our conflict of interests have become so important
brutally important rather than our oath of allegiance. Esa. Al tau tonga lena whai, lei se seuso, lei se tuwhawhine, lei se tama, lei se tina, lei se ainga, lei se sootanga e tā ua atu nai loo le tū la fono. Pe alo whangala tangata ia o lo laumanu ia, and people that are implicated in all these legal issues and matters and investigations, po whea lava alo whanga iai. E ai lava le matenga ma le masalsalonga, le uso ma le tuawhawhine moni wha pele o i tātou upuna e lua. O le matenga i le whale, ma le masalosalo. Ia tātou papoto e tala noa, ina ia o ai fo ina ia o isi au li whape mai, o ai watu wa ia le a tau sa vea i le bea lea, a o ai watu wa, no. Ma malamba le le tu la fono. Male a ia te tau. Io. Ne mea le na? E tā uai tele le tātou. Tusa ua whawhangu ai, mua lai langona o tangata. Ma toi mana tu natu le lei I mea ia. A wana lea wātua fo I. Forensic investigators from New Zealand. Ele maua ia alatise. Ele maua I malasotanga. A nga I ya ila ua o tamali I lena whalepui ale awhama. Matoi. A o ai le sotanga o to ina le I tono le malo. O le HRPP. O le lato pati whaupwhai. O le lato vahenga whaupwhai. Nau toi tilu le lei I le saunoanga ale whioga e a tapo I. Ina ua tau nuu. Le whaalawi loa I salenga. Ese le whaamomoi loto le nā saunoanga. Le mai tapo I salenga. Ma le tātou nuu ma le itu malo. O ne ngalo ia auto. O le tātou lupe whaalele na whasiote ai. Whasiote le tapipi tu lau whaafonga le tino. Upu aia na saunoa mai le whafonga o tapo I. O le tātou lupe whaalele. Aua ne ngalo ia te o tau salenga. Po salenga mua, po salenga lua. Aua lava ne ngalo ia te o tau. I au tau manutua lo puna matangi mai pēr I le ele. Le toto. O luanga lau. Ma le tātou lupe whaalele. Le tātou tama. Na fofoa le tātou tama. Na momoli e osi ai le taulanga. Ale I tu malo. Au toi mawhawhau nei a wai whai tonu e tupu le mea le nā olo o ngalua I le televisi Samoa I New Zealand nei. Le pōna whai ila o Polkalame. Ila matautia lea mea. Ana lea wātua la leo I nei. Ele maua fōi. Ma o lala fo lala na. O la ilo le leia le malo. O le taimi lava e watu i leo I nei. Maua fo il tangata. Maua le tangata. Ai ofo fo ila ia leo le atunu ato. Wana matua I ofo ato fo ile atunu. Ile nasu suenga. And how the investigation was linked to Alatise and then linked back to his father and the associate after the fact. Au te manutua I na whato ato I tō fia le nā, o le reshuffling o le nā, o le HRPP. Nā tō fia I loa, le minsta o ngā ruenga te tele a lea tunu. O ia lea nā te ta I mua I le su enga o mea uma sa wha le tonu I tono le HRPP. He was the cleaner that was called to come in and clean up the mess. A mata mai o I le matanga ruenga ma le ofisa o tau o fonga o ngā ruenga te tele al malo.
O wheni mea e minister tangata ia ma te tele o lātou tongi ai whai fo i mo lātou pisi nisi ma lātou company e whawhanga atu i le ofisa o tau o whonga. Ia le na. Ele le leile taunu unga. Ai tasi fo i lea ta mali i le lupe whaalele a lea. Le lupe whaalele lava lea. E lua i te ngata au te iloa wā. O le isi te ngata e lua te ngata sa au masau salo e o no o le tofi pāle mia. Misa telefoni. Au te le lope o le alime na la iona wha ma vai misa. Msalo po o fefe ai o wha alongo stala po le ase me wha pela po o mana oa ia la tōia. But he was bound to be destined to be the next Prime Minister of Samoa. Misa telefoni. Mark my word. If ana te lana anga solonga le leia me uma ma o lesi pale mia lena. Lesi pale mia lea. This was the very next Prime Minister. And I think these people the mali inei pe o ni whaamatau nā ile tūlanga o le iai pea o tuile epa i le tofinga pāle mia. Luanga lau leisi pāle mia ai talo whai. O whaapupu lona soifua. The work that he was doing was indeed very dangerous. Danga walewa na ola i tangata wa mama waa. Mea sa whai e tangata ele mea lea. Nā mana i ele tala tapo i le na whai. O ne ngalo. O lava ne ngalo sa lenga. Ioi. Ala ole si ala mea u te o fua ia ula tō ia. Ia. Ona e mafuta fo i le whaletua. Mantua ona o whamtalaina. Au lai titi talavou lava. Mātou nina au mai tonu. E wha atoa i le au skopa. Le au tele. The senior team of Skopa. And we were only young boys. A o kapiteni le na. I le first 15 na le Colisio Samoa. A mātou lani na au mai e wha atoa i le ei le astona. I e umana ta alo. I ta alonga o le ta milisanga. A onga o le first 15 i le asolulu. Fusu le pōla stofi. Ai toi tā pena e ta alo i le ei le astona. Au nei, o le sunga Keneti Sio. O le sunga e Luatua Semi. O le awhionga ia Vui Tupe. O le sunga ia Lautofa. Pinko mai isi umbu. O isi o mātou no mai e wha atole au lea i le astonai. O ila, na mawhi loa i aini, ma le fionga ia luanga lau le waula kamu. Na sau fo i whailo na sau. I te tonu o le au. O te moe la i le vāo le loia lea. Ma le si loia, le ulua i ali i tasi malifa. Le uso o le fionga ia sano malifa e ona ia. Ai whaalava i fo i lumai i. Ia le fionga i, le sunga ia fata. Wellington e malifa. Le uso ia whalifaa sa pule i le whaletupe o antinae. Watu malo o le fionga ia fui mono. Le tofa ia tu nganga natu. So alo. Whai langi le fōlanga. Le tōtele o tama mātu tua sa iai le sunga ia Asora. Le uso ia so alo ala timu. Ele mo whaina ngalo. O aula, sa amboe le vāo la wuri ia lo ia. Ia pea o whai maitala kam. Whai maitala luanga lau.
a se kango se ku ia ko alo paku mon tu il pi o tama matutua e te whaalo alo i ta a alo ro wa ka un ka vo le vai vai kau ke kusa uma kau ke ka alo uma le e a wai o la stona e le mawhai ana misi e lau wala second 5 Harrington love ya Real Taiwan. Sa vela ia so tanga ma fana ma mafutanga. Sa vavala la time ma nita mali sa ta o uso matutua. Sa ta o uso matua. Ai sa filo ai. Isa taimi taule ale o le olanga. O le aonga. Ma tautua ele au le aonga. O isa o mafuta ai. Ma tala noa ma ata ma talie e inu fatasi e ai fatasi. Taimi o mai e moe le au ele asfarele. Ia pe o le amo ea fo le neiva yaso ato le au tapena ai. O le astona i o le ata alo e malisi kakawanga pau ia. O le ta alonga e matua tumu ato lo le apia paka. O le taimi e ta alo ai. Ele ngata ia onga o le ta alonga verse 15. Ai o le taimi e ta alo i lo malisi maskopa. Afo i o mai le atunu u e mai moa. Ile ta alo tama. Ele ini fusu anga le ini ta alo malama lama ile polo. Male tu la fono la kapi. Fitness ki lia lo mafau i fai unga uma e te fai. Tu sa le male mele o le fusu. A e malos e te fit e lava lau tapenanga e lava lau manava. E le leilo mafau e fava senga ai. Ia le ala fusu. Malo lima pole a pe kalua le soa i a kapo le kui pole a pe te alu. Langa lai te malama lama. Ele leilo malama lama. Ona, e lava lau manava, lava lau malos. Yeah, to get back to the relationships, mai la tau nei. To e wha solo lo o mawhau i tua. After i le tua le teimi na maua i le hawa noa. E mafuta i le nei tamali. Ai o toi langa la ngā ila ngona i le poa na po. Ina ua o toi wawa ai atu. Ua whai la unga. Ale a fionga ia tapu i. Ma toi wha manatu ai. Ia le tō wha ia luanga lau. Le fionga le li minsta. Le fionga le li loia. Le fionga le li whaipule. O le lupe na wha lele mai a salenga ma le i tumalo atoa. Ia o Samoa le oi atoa le nā ma le ala taua atoa. Nale talana mai au ne ingalo ia te oe. Au tau tangata umai o. E cha pipi na nato tangata valeina. Le lupe wha lele nei. Al nei nu uma nei tumalo. Le lupe wha lele na vema minsta. Le fionga ia luanga lau. Lewa ula kamu. Le fionga ile li loia ata mai. Le whai la unga matau tia. O na hanga wa. O le tamali i longa i tāleni e tele peo le whaasele lau. O le whaale li upu. Au tau wha whoka, e o fo i le taimi, na wha fo tupu ai ma wha e le suafa tupua. I le fionga le tama a inga, le wha fo tupu le na e matautia. Na wha sala lau a toa, e le ngata i le wha Samoa, i le tū maleanga i whanua maleanga nuu. Ai na toi wha sala lau a toa lava, ile ngana Peretandia. Ele a fionga ile li minsta.
O ia o se pale mia whao lioli o te matua tali tonu iai. Au tali tonu fo isa a vea ma whamatau ile nofo i ngā tulepa. Le mea lofa le atua, ta uwa ai ile nei te mali. Na au mai ai i te tonu, e sau e wha mamā makilingi a koa le mesi sa whai le HRPP le nawai tau. And put a stop to corruption practices. A leo mai mau ilo na soifua. Pa walo whanau no anga i le tele o nisi teimi. O te whaatu lou ma o manatu ai i nane i ona ole fo i mai o lona whaletua. Te lou le sua whaletua. Ma saua toe lango le pati na masaa ile toto lona tolua. Le fionga ele li minsta. O toe langa ai se langona. E te tau asa le ngano utou mana tua le mea lea. E le ngata foi la o saul le whaletua o luanga lau i le pito lea ma lango pea. Sa vea foi leo o lo o ia ma tamaitai foi pule. Ai, e fōringa mai i le tele o ana whasalunga ma na polkalame. Olo o tali e lava i tangata, ma whaapela na tala. E tū malosi lava, e pui tu le epa ma le HRPP, mai le mata upu lea. Whaapela le HRPP na masaa ma masoe ile ia lona ali ima mamaliwai. I lo utal tununga, ele o se mea te tau lona ia toe. Tau ma whai pe ufi, ma pui lea mea, whatati aise. O la na te sila fia. Au lea vea, o lona pui o le mata upu lea, ma whai mai e malie le o le HRPP. A oi tangata ia, e talanoi. Oi tangata ia, na afia. Ele whaunga. Ma o lea foi. Na wha maonia lava le whaamsinonga, ma ta loka ai ma mali liu lava ele whalpui. Salo ai te whaalo na pardon ai mai. Wala tu loa. Lei unga. Mai tasi fo ia tangata. O tonu na matua, whamata uma fefe i eitu lepa. To ina ia tolua. Le afa vitale mato i au kuso, Kane. Malolos. Iai tupe. Iai sotanga. Baile un tangata fefe wa iei o lato pitangai. Ie mawhai o na whai o mwhaatino ni whaarvelave po ni mea whapena. They were very powerful people in parliament in those days. And things got out of hand and out of control. And they were a real threat. They were a real threat. Tangata nei. Ile no fo inga. Male se ai o tuile e pai lona tūlanga pāremia. He knew. Iale na. Ai la se mea o ngā mai le tātou taluanga malo papa i le mata upulea. Ona mana tua la ia lea sālenga i lau panota. Iau tō mana tua. Le mea na tupu le tō. Mai o mai le temini, ele ma fo ina toi ngalo. E o mai fo isi angwa tupulanga, ma isi au ngā tupulanga. Ai toi tupu fo i le mea lea. E toi tupu fo i le mea lea.
E mafu se alo tala no le mata pulena. Nanga lewa tup. Ma le fo to sila la vai ai mei lo tula i mai. Faunga maisi mau mea. Ia matau mawhai fo e ufiufi ai nisi mea. E toe tupu fo. Wa umano maliu o lunga lau. Maliu tu au. Ai au te whai atu e ei fo i nisi mea. E toi tu lai mai fo i le lumana i. E le mana o mia e Samoa. Toi sful minute o na tā lea o le i tu lai ono. O le mea na e tau lunga ila o tala lea. Au te whaano noa pēa o wawa i atu. O tangi ia matuturu ia le sa tau sieri i a luanga lau. Ma tau mawhai pēa e pui pui ma ufi ufi tu le epa ma le i tapipi ma tangata na tupu o le whaalo lewe le i lo nali. Don't go there anymore. Because why? People are watching and people are listening. And they won't buy it. Ana o te le mga luina se mea whapea. E tupu mai i se pati whaina o ti eisa o ta maa po so to lua po lea. Never. Mai e te tau o na mana tua pea le nā mea. Ioi. O te whaftai i le afo i le pulenga lea na whatinoina i le so i le whatalinoanga me le fionga i te maitai paramia. It was the right thing to do. E te tau o na lapata ia le atunu wantoa o fuafuanga i o lau o whatino le malo tau ave. Ia, ma ia mauti no ai. E mawhangi o na ngā lulu e whatasi tangata uma. E le tau mawhai lea. E whaamama atoa le atunu i tūlanga ota ma la pisi mano whanga e fia i a namu e tau tufuai. This is a whole collective responsibility for the whole of Samoa. Everyone, each and every one of us. And we say o tōnu nao lo no nofuma alala i Samoa. Alo lofa. I le saunga le mu o tātou whanau mo o tātou tangata. I le mata upule nao. La tātou o e tāle pese lea, sa ili te abanoa, tātou te tala noa tuai, ia le ila, ua umale tātou teime. Tāle pese lea, sa ili te abanoa, tātou tala noa tuai. Ile e tamaitai o ati, mai i le tātou Henderson Casa. Ma le pesele langa ese lo fa le pesele le punia la va ne ngalo iola ne fenga le ufata si mai ia le tamaita ia ati le tau sala la le o le Henderson Casa la ua ata e awa o le ua manava ngā luenga ia ma o le anga i fo i mauta malawa ati talo fa lava ma lo le soi fu manuia mau atua o le toes full minute lea a o le i tawa lunga ngā luenga ma Faiva le yaso ma lo lava ngā lue ma lo se fu savea ia langi mafia to e lo fa pena
Pafoina sa po kalami masani ia o fitawi lava lo vala au mai ia o lela tapuni ia lo officer ia o ta po te mana va ia fa sai o lewa wal o le e fitawi lava sa sai mile soi ia o amele nai tuor sa so officer manuia me o male manuia me o male no fatasi de yaso another beautiful day today I sa o lele ia ai mai le nei fo ia wa o ta te to e fecto ai fo I tai au e malolo uma ta ngata le ka ke o mai ka ke e o ke le ngi be o fa la vela si ia o lo manuia la me o mai I le ta officer nei o le pisi masani la ale Henderson Cars Yo sai ia na yo taso ainga foi sa fa peona malanga me la loi Nelson. Ia e to adua na yo taso ainga le sa malanga me la loi Nelson an le sai au. Ia le la sa fa sino ina la so sign up ia lo to mulia tu la lo le me o lo no foi. Ia fa pena lunga nei au kilani o le sa fa sino ina ia sign up foi ni se foi la tunu lunga nei o kilani ia o tai au foi pisi foi ia le taso office nei por taso company sa vale tai au ia na isi foi le malo la tunu e malanga mai foi ila lo la vai Nelson le fa peona so tele ia nei taso a inga le fa peona malanga mai e o me pikia la sa vale ia tai au ia male ia fa pena foi la sa Kolo ia na ia tasoa inga fo ia whaapea o nao mai la sasai o mai la uli ia pe o le whatoa mawale se taimi fo ilea e off mai la tonga luenga ia o lea la whaapea I una whatoa mawe se taimi e o mai le taimi o la sasai po lea o uli wa umatoa na ia e o mai pikia la sasai vale ia malo whaatai ta ua tele whaatau luina ma le whaua wina nanga luenga Ia, o le mamao me o mai ai o tātou tangata. Ia, la te mea tala I tā ua tāo? Ia o tāo le sonai, ia tala tā ua tāo le tūlai e iwa. Ia e tapuni le tūlai 5, ia na la sonai lava le whapea I ona tuai, o le whapea ona mawe I ona tapuni le tato ia. I le tūlai 5, ona e tua le sasa. Ia awa so umalawa vai aso, ia tala le tūlai 5 tapuni le ono. Ia so o tato teimi la na te tala, ia mana teimi tapuni ai. Ia, malo, whaafitai. O ni ngalo, mwhai o na whai lau tālu sanga, so swari le tangata lo whaingaluenga full time, e le tangata o lai, e ola le pensiona. Ia, e aluali ngō le tāwale au le whai le original application. Ia. Ia sa le sa vea, sa le e sa ua tele le tūlanga le wa e sa ua o na so tele lava na i tato a inga i e wala au mai lunga le telefoni ma I meli mai o le fia apalaini ala te tāwale ia ai o lo benefiti. So o le ala so tele le o malama le I criteria po requirements for I o lo whape o na mana o mia mai finance. Ia e mana o mia lava tangata full time. Ia e mana o mia lava le finance ia tangata full time. E o whaata simile tangata le benefiti. Ia whapena le pensione. Ia e support o tangata na has a separate person. Ia e te tongi lava e oe le tāwale lea o oe lea se benefiti le tāwale. Ia e alu fu le tāwale lalo o lo suafa. Ia e pau lava le mea o le mana o mia o le tangata full time. O tangata lea sawe support po tangata lea sawe e join the application. Ia e alu lava tāwale lalo le ngō oe le se benefiti. Ia, malo, vatai mo le whaalawi loa fo. Ia, e se vaenga le pa uia ta ua e le au mail ta telefoni ma le tuatusi? Ia, ai le whaumaina tapo kalami sa vea ia e momoli atu le whaftai tele lava le pūlenga le Henderson Cars. Ia o a vea o e whai masui a le company. Ia o e momole so ele whaftai tele lava I pa anga mau o uma lava a le Henderson Cars I o nisi foi o nei taso a inga sa whapeona whaatau atua la so tāwale I le taso company I le vai asole na te amale vai asole nei ia e whai lava si toa tele nei taso a inga e maise lava nei Ua mawhai o na au rātu. Le malo ma le stei po le malo ma le kota me Samoa I o le whaftai
e mole so le fasai al pulenga le Henderson ka. Ia, wai la wala ofia mana o mia se fesani le nei sai me fia ka lai sa vale. Ia wala au mai a o asi numera o vale se lau. Piti tastasi. Ia pete susa o mai foi I le maso address o tasi va fa Kevin Destroy. I papa so toe. Ia e pasai le vasa vea. O le ava noa. Nei utile sa taimi. Ia, sa toe peloa I foi tai au ma so e fai ni sa sala stele. Ia. Ia ona ua o fole tātai me tau ona sama na vai. Ia, ma lo whaftai, la pale fo, I le aso, ia, e mesel nei vai aso. A toa ta whenua I le aso a tai au, a ia manuia le fo, I atu I a inga ma le saunga le mu, whaso I fuia mo le tem nei. Ia whase ko sa vea, lo whasu mani e selera fiafi. Ia whapena fo I. Na, le tamaita o ati mai le tātou whaltawa le Henderson Cars e te mou le telefoni o walu se lau fitu tasi ia po lo wala au iai ia po le anga I fo iai la tutua tusi se lau wiva sifu malfa Cavendish Driver I papatoetoe mamalu kau. Ua mawhai o le awera tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. In this update, Fonterra is confident farmers will vote to sell major brands like Anchor and Mainland. It's reached a deal to sell its consumer and associated businesses to French dairy giant Lactalis for $3.845 billion. The deal still needs the approval of shareholders. Fonterra Chief Executive Miles Hurrell told Heather Duplessis-Allen the offer is above expectation and there will be a $2 capital return per share. I mean, there's a lot of emotional connections to these brands, not just the New Zealand public, but our farmers as well. So, yeah, they'll ask those questions and we'll be out talking to them. But at this point, the feedback I've had from farmers has all been positive. People are being warned to remain vigilant with deep fake videos of Kiwi public figures circulating on social media. The Financial Markets Authority says these are scams that promote free investment advice and encourage victims to put money into fake online platforms. Executive Director Licensing and Conduct Supervision Claire Bollingford says they've surfaced worldwide in the past 18 months and we don't know who's behind them. We can contact social media companies. We're particularly seeing this type of scam on Meta, for example, and ask them to take action. But often these are scammers that are operating outside of New Zealand. Kiwi Bank is backing Parliament's calls to boost competition in the country's banking sector. A long-awaited list of recommendations on the inquiry into banking competition's been released. It includes strengthening Kiwi Bank while also opening the door to more overseas banks and fintechs. Here's political reporter Azaria Howe. Kiwi Bank Chief Executive Steve Jerkovich says they've consistently advocated for a fairer playing field. He says it's encouraging to see recognition the current capital regime may be holding back smaller banks. It comes as the government's planning to review the Reserve Bank's capital settings. And the Housing Minister says apartments need to go near the city rail link in Auckland. Auckland Council has sent a density plan to consultation, seeing greater intensification near transport hubs and town centres, but fewer properties in natural hazardous areas. And that's news. To sport, and the arrival of young silver fern Amelia Walmsley at the Auckland-based Stars has meant the exit of another test shooter. Maya Wilson, who is a foundation member of the ANZ Premiership netball franchise, is leaving after making 3 finals with the Stars. New All Black Simon Parker is pinching himself over making his test debut this weekend. The Chiefs and Northland loose forward will start at number 8 against Argentina and Buenos Aires, becoming the 7th debutant of the year. Parker says he can't believe he's training and playing alongside some players he's admired. Rub your eyes, I guess, and look at boys you grow up watching on TV and that sort of thing. But the boys have been real good getting around me and helping my transition into the team pretty seamless.
And that's sport. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Things that we've been through. I was young and crazy. You were always out of your head. Don't act surprised if I say goodbye. You see, I need another home, but I can make it on my own. I realized that I was giving too much to you. You were always taken for you. Now I can see that I can face the world without you in my life. Yes, I can. My summer goodbye. Someone else. You wanna hold me, you wanna control me, yeah. But I found another home, a better man to call my own. I realized that I was giving too much to you. You were always taken for. Ua se fulu minuta o nea ua te ai nei ia le tu lai ono i le tautua mo oe le siu fonga o Samoa. Le Radio Samoa se fulu lima i vatolu wa mo i au kilani. Ia ma le tawalunga fo i o le nei aso i ngā luenga ai maise o Faiva o le tātou potunu. Ma lo le ngā lue, ma lo fo i le whātua toa. Tawalunga toa fo i ma tātou tala i vai whanua i le nei fo i vai aso. Ia talo soifua o le vai aso fo. La mwhaiula toi Moses i whapoponga o tala i vai whanua i le ngangana Peritania. Ai tātou tele i taumawai o le aso sā aso nei. Ia, pe o na manino le whaafonga ma le tāpua inga fo i le tunuu. Ia se tō wha ua e le fionga i le konsula o au tātou malo Samoa tūto tasi i Aukilani New Zealand nei. Le fionga, His Excellency, le fionga ia palusalue whapo le lua. Ia po le fionga fo ia whemata. Po le fionga le tofi lau, ia po le fionga fo i le swafa ia le malu. Ia malona ofisa, talo ai ma le nganga whaaloalo, pa ia mawalunga. O le tātou o tunu ui ona tūlanga mau popo ma tūlanga mau poepoe. Le whaalupea awa le whaamoemoe o lo loma nei o le whainga whiriwhiringa lea le tātou tunuu i le aso lulu le vai aso fau i a whapea fau i ma le aso whareile e le palota au tua Samoa lua afe lua sfulma lima lo iai le whaamoemoe o le aso sa aso nei o le aso lua sfulma le whale na o le masina le nei o kuso o le tau le tu lai wha. O talo tuai ma le nganga wha aloalo.
pa ia mawalunga o Samoa, mai o na ao se io o io na iu, mai maunga te tele se io o i maunga iti, le pa ia lasi o Samoa, awhiwhio mai, o lo o whaia le tātou sauninga, o le sauninga te talo, ma le sauninga tātou te talo si ai le whainga palota le tunu. Ia, toa fi mali e ai, o wane iai ni whaale lave, ni whaale tonu e tula i mai, ai tātou tāpua i ma le nganga. Whaile palota ma le nganga fia. Ia, o le masenga, ma le saufa inga, whaafenga inga ma le maftanga, so whaatasi o whaife au, Samoa i New Zealand nei. Ia, o le angafa lea, ma le whaatau teia o le tātou whainga lotu, ia, ma le tātou osinga tau langa i le atua. Walaulia ai le pa ia mawalunga, o tamam tina mātutua, o ainga ma te pāu, a whio mai. O lava fo i le tupulanga televou, ia ma le whanau la haiti, pe a whai e maua le avanua tātou te osi tau langa whaatasi ai. Ia, o le whaaringa le nāma le whaalalo, pe o na ou whai atu le teimu sola, o le vaitele lea, mai o lo o la lango fo i ai, ia le fono fau tua Samoa. Ina ia mawhai, o na le ai se whaapito au ngafa, o le vai tātou te whaalalanu mai, e le ai ni whainga wha upwhai, le ai se tūlanga tātou te manatu ai, o ai e whasta, o ai ia e HRPP, o ai e sapa, o ai isi vainga wha upwhai. Vai tele leo Samoa tātou te whaalalanu ai mautu vai i ai, tātou wheloa i ai i le taita i atu o loutou soifua, ma tātou wheloa i ai i le aso sā aso nei i le taoli tū lai whā i le maoto Samoa i Mangele. Ia, tā walunga atu ai le tātou Port-Kalambe, tālo soifua le aso atahao. Ia, le tātou toi wheloa i ai fo i le tāno ava. Ona olo i ai i le sauninga wha le ainga o le mātou tamā, le sunga i a taupa upo, o le telenga fo i a pau, Peter Frost. Ia, olo fia awai atu i ai. Ia, ona o le vale alofa lava, ia e mai se fo i o se teimi. E mafuta ai ma ainga, na ia moa le loto wha mawhana whana. Ia ma feofo futai fo i le alofa ma manatua ai le neita maa. E lana fo i tautua malona soifua au auna. Le ngata i le ainga, fa pena fo i le kalesia o le nuu malona i tu malo. Ia matangata lau tele o sa. Moa, fa mangalo se upu alei atau o savea. Ua le longo le lei lau fa fonga. Ia, fa fo i mai. O le ansua tai au. O le fasua le tātou lau. Ia, ma fa pena fo i le sualofi mo le mamalu o Samoa. Ia ma le tātou whasoa e pei o na masanyai, tuua o tau stasi, o pese le atau savea. O le nofoto tasi, ia munuia tele malo longa leia fiafi, ma le saunga le mu ilunga o le ala tele. Le atau o se iuli savea le nei, alofa tele mo oe, soifua ma ia manuia. Atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le alo fae mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o ta fia falongo iai la upele ea o ofea o e iai Lalulangi pua o amale manunu Wasola le la fasulu sulu Unai o folingai Wa moatu Be ana ela
Talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai e moni ai o Solomona o vai e telene tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai le timu ngai se ito mai wa o galala le fie inu mai fai mai e sotana po o a upele ai Lalo langi pua male manu wa sola le la fa sulu sulu unai o foli ngai wa mo atu pe ana ela talata mai se fusia uma e foi mai la upele ea wasili o eleva ai le masoninga a oe maita la pele e ai le fanga luina o tete wina Pea oe isi o ufatu O na punava o siuta o langa O mea lelei ma mea leanga Wale sawai so o se tangata The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away. You will never know an empty heart till once more you're close to me, as close as we can never be. I'll be longing to hold you again. Langi pua male malulu wasola lela fasulu sulu unai o foli ngai wa mawatsu pe ana ela talata mai se fusia uma e fai mai la upele ea wasili o eleva ai
Let's do this, y'all. I want y'all to get down with me tonight. Yeah. Willow little tell willow cantu la che te subo kutana te saprekers. Ondaro behore te repitantu la che te subo kutara te tumare veas. Herarita trius peanto, hazemika triuliape. Harekita trius peanto, harekuta trigaska. Crigancho, poco a poquito, no le va a legal. Crigancho, poco a poquito, no le va a legal. Cada vez que la ley sale, mi corazón siente, no le puedo. Mi sangre llora, llenora, no le puedo. Mi canta llora, llenora, no le puedo. Mi gana así, a biri biri bambo, a biri biri bambo, a biri biri bambo, a biri 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 bambo, a biri 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 bambo. Essere la lero sai, volvi go, así, nami, no yeah, no right, no yeah, no yeah. When you shake up, I'll bring you some more. Say the roads are narrow and the streets are dark. I was cruising down a highway, yeah, me and my love. It was 12:45, the lightning strikes the night. My 20/20 vision couldn't believe what I've seen. My meter's running empty, radiators burning hot. I need to stop, I need to slow down, I need to cool down. The lightning strikes again, we saw this spooky hotel. We drove towards and saw this lovely lady waiting. So there she was, I think she was the owner, cause she didn't tell me her name. Not even smile was the same, everything just looked funky in here. Kinda scary, you know, kinda giving me fear. Like Scooby-Doo and Shaggy and the rest of the crew. Like somebody's watching you, somebody needing you. For some real evil stuff, I don't know what. This stuff is insane, I don't know if I'm ever waking up again. Welcome to the old town, California. Such a lovely place, such a lovely place. There's plenty of room at the old town, California. Any time of year, you can find it here. She was kinda sweet, but this place gives me the creeps. I couldn't sleep, I could hear voices from the street. I knew something is wrong, this couldn't go on. My luck kept holding on tight, so I gotta be strong, I gotta fight. The walls are hollow, the ceiling grew tall. I could hear people calling my name, my heart beats faster. This can't be right, cause I'm losing my sight. I gotta think, I need a drink, I gotta overcome my fear, so hear me right. Hold up, this can't be happening to me, you know what I mean?
This has gotta be a dream or a nightmare, but something's definitely out there. This place is killing me, this place is feeding on me. First I heard things, but now I'm seeing them. I used to think it was freaky, but this is really insane. You know I'm really losing my mind in here. But all she said was, don't you worry, my dear. Welcome to the old town, California. Such a lovely place, such a lovely place. There's plenty of room at the old town, California. Any time of year, you can find it here. Welcome to the old town, California. Such a lovely place, such a lovely place. There's plenty of room at the old town, California. Any time of year, you can find it here. Such a lovely place, there's plenty of room at the old town, California. Any time of year, you can find it here. Faiva manaya ilanu ese le tau salai tue fia va ailau si va se le onga fapae mo e mai o tamata ele fiwe vai lo tino momosi Marcio Leo vai vai Sao
tawarunga Toe fia vai tasila usima sila manino le masina Susurumaya au sila Samoa atoa ilau saa Lo pale fui ono Le tifatio ata Sauni maya le tawarunga Toi fia va ai tasilau siva sila manino le masina Susurumaya au sila Samoa atoa ilau saa Lupa le fui ono le tifatio ata Mamarumaya oile tausaka Ilo talanga ua atoa sila panino lo utina Dia tafimala o tinga Ule maile langi suli o oitina Sila manino waulo ngafa Sila manino waulo ngafa 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bounce to the song, just put your body in motion. Can you break it? Bottom stands from Sarah Jane. Brought to you exclusively with Samoa. Bounce to it. Ladies and fellas, come on, bounce to this song. Wave your hands in the air, let's do it all night long. Leave your troubles in the trouble zone. Party all night till the break of dawn. Jump on the dance floor, get your freak on. And all you gotta do is bounce to this song. Come on, bounce to this song. Bottom status doing damage on your radio waves like a plague stuck in your head for a couple of days. A couple more at this stage can handle the range. As we start the next chapter as I turn the page. My heart, mind, and soul all laced as one. A process, a protest, how I become, how I was blessed to stumble upon this evolving mic I rock upon. So come one, come more when it's time to bounce. Specifically Pacific, straight dirty south. A microphone controller entertaining the crowd. A full blooded Samoan representing our sounds. So come on everybody and bounce to this song. Cruising through up here, let's do it all night long. Ladies and fellas, come on, bounce to this song. Wave your hands in the air, let's do it all night long. Leave your troubles in the trouble zone. Party all night till the break of dawn. Jump on the dance floor, get your drink on. And all you gotta do is bounce to this song. Bounce to this song. Bounce to this song. Bounce to the song, just put your body in motion. You wanna dance, baby, ask who you think you're provoking. I ain't joking, just trying to get you open. Stress free, let me get you on the dance floor. We so hot it be smoking. You say your heart's broken, but let me take you by the waist and replace your pain and stress on my finesse. Touching and stroking, we could be rolling vital status production. We be bumping, finally been sipping weed, smoking word. Going through the room, now it's time to move. I can see it in your eyes, I can read the clues. I'm digging your style, I can feel it now. Jump on the dance floor, now it's time to bounce. Kwa shake, y'a de fouille, man. Tole, nausistanga. Say what? Ladies and fellas, come on, bounce to this song. Wave your hands in the air, let's do it all night long. Leave your troubles in the trouble zone. Party all night till the break of dawn. Jump on the dance floor, get your drink on. And all you gotta do is bounce to this song. Bounce to this song. Bounce to this song. Bounce to this song. Ladies and fellas, come on, bounce to this song. Wave your hands in the air, let's do it all night long. Leave your troubles in the trouble zone.
mea moa Loa tali I lea o mea o avatu O e la upele A mea o e Ao lea tu ai mea una E iai ma o e O e la upele Moana o e E mautino ana te toe whaatu mai o e Sitai I lo lea vala au ina Isa ako la pele o lea o foina O e la upele A mea o e Ao lea tu ai mea uma e iai ma o e O e la upele Uana o e E mautino ana te toe whaatu mai o e Apera amo Apera amoe Ua o wiloa Ua tina lava oe Apera amo Apera amoe Ele o isa ako A ole tamai mamoe Te ase tauranga lelei O te whai O loa lofa ua o Tau toa ai Loa tua e ua o Whaafetai O e lava o te whaatua tua I ai O e la upele A mea o e Ao lea tu ai mea uma E iai ma o e O e la upele Uana o e E mautino ana te toe whaatu mai o e Apera amo Apera amoe
Taslima ivatolu amo. Samoa, you're the star for sure. Won't lower. Oh, te pese fa amoe moe, iloa lo fa valeria oe. No foita iloa nga, ai lenga lo mai yo folinga. I love you truly, my dear, forevermore. Olo ufifia, tate musueta ulo suafa, male pise vale otagata, atuita ilo anganga. You are the star of some wonder. Beautiful red hibiscus, I admire you right from the start. Beautiful red hibiscus, you are the flower of my life. Tate musueta ulo suafa, male pise vale otagata, atuita ilo uanganga. You are the star of some wonder. Beautiful red hibiscus, I admired you right from the start. Beautiful red hibiscus, you are the flower of my life. Beautiful red hibiscus, you are the flower of my life. Beautiful red hibiscus, you are the flower of my When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation. You give me strength to carry on, and you're always here to lend a hand in everything I do, and that's wonder, the wonder of you. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is rather fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. And that's a wonder, the wonder of you. Oh, 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 oh.
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Ia